Neke životinje su velike i strašne, a neke samo velike, jako velike. WTV vam predstavlja 10 nevjerovatno velikih životinja koje, vjerovali ili ne, stvarno postoje. Ova veoma čudna mješavina lava i tigra zove se lajger, a ovaj ogromni lajger nazvan je Herkules. Sa težinom od 420 kila drži Guinnessov svjetski rekord iz 2014. kao najveća živuća mačka. Dužine 332 cm i visine 124 cm. Živi u North Carolina Safari Wildlife Parku prirode. Lajgeri inače ne postoje u divljini, već su posljedica ljudske intervencije. Ludo je mačak koji je 2016. godine ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdulja mačka na svijetu. Dužine preko 115 cm. Ludo je Maine Coon mačka. Ta vrsta mačke je inače veća od obične kućne mačke. No Ludo je zapravo 3 puta veći od prosječne Maine Coon mačke. Vlasnica Kelsey Jill sa ovom nevjerovatnom mačkom živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. U ožujku 2015. godine Jeff Corwin postavio je novi svjetski rekord, ulovivši 360 kg tešku ražu, 420 cm dugačka i 240 cm široka. Ovo je bila najveća slatkovodna riba ikada ulovljena. Kad su je ulovili, bila je trudna, što znači da sada sigurno ima i potomke. Male, ogromne raže. Prije no što su je pustili natrag u divljinu, Corwinova ekipa postavila je tracking uređaj kako bi je mogli pratiti. Ova ogromna svinja, zvana Big Bill, je postavila svjetski rekord za najtežu svinju na svijetu 1933. godine. 152 cm visok i 275 cm dugačak. Težio je čak 1140 kg. Njegov je vlasnik Elias Bufford Butler iz Tennessee. Ova vrsta svinje zove se Poland China svinja. Bill je završio u novinama zbog svoje ogromne veličine. Nažalost, prije nego što se trebao pojaviti na Chicago World Fairu, Big Bill je slomio nogu i morali su ga uspavati. Čak i poslije smrti ovo je još uvijek najveća svinja ikada. Freddy je njemačka doga stojeći visine 2 metra i težine 92 kg. Za vlasnicom Claire Stoneman živi u Essexu u Engleskoj. Freddy je sa svojom veličinom oborio svjetski rekord najvećeg psa na svijetu. Prije nego što nastavite gledati, dajte nam jedan like i pokažite koliko vam se sviđa ovaj video. Blossom je najveća krava koja je ikad živjela. Stoji na 195 cm visine. Ova vrsta zove se Holstein krava i često doseže težinu od 600 do 700 kg, no Blossom teži skoro 900 kg. Nažalost, ova krava je pala i slomila kuk, te su je morali uspavati u lipnju 2015. Veljače 2015. Talijan Dino Ferrari ulovio je ovog nevjerovatno ogromnog soma. Soma koji teži 127 kg. Novi rekord za ribara i najveća ikada riba ulovljena ribičkim štapom. Ulovljen je u Po Delta rijeci u Italiji, gdje obično plivaju poveći somovi, dužine oko 2 metra. No ovaj som je duži, sa 127 kg i 268 cm dužine. Ovo je jedan od najvećih ribičkih ulova ikada. Inače, Ferrari je pustio ribu natrag u rijeku, nakon mjerenja i nekoliko fotografija. Darius je najveći zec na svijetu, sa 134 cm visine i 22 kg težine. To je veličina jednog prosječnog psa. Ova vrsta zeca, zvana njemački gigant, inače je veća od običnog zeca. Očigledno je veličina u obitelji, jer njegov sin Jeff slijedi očeve stope i raste jako brzo. Zajedno jedu oko 2000 mrkva i 700 jabuka tjedno. Definitivno jedna od najskupljih domaćih životinja za održavanje. Big Jake je belgijski pastuh, visine 185 cm i težine 1100 kg. Ima 15 godina i živi na Smoky Hollow farmi u Wisconsinu. Njegov vlasnik Jerry Gilbert Jakea opisuje kao nježnog diva koji se voli igrati s kosom ljudi. Malo zastrašujuće da te poliže ovoliki konj. Bio je konj za jahanje, no sada provodi vrijeme uživajući u posjeti znatiželjnih turista.
Meduza je zmija, poznata kao najduža zmija ikada koja ima vlasnika, dužine 768 cm. U vlasništvu je Full Moon Productions produkcijske kuće u Kansas City u Missouriju. 2011. je izmjerena za Guinnessovu knjigu rekorda i od tad drži rekord. Ova vrsta pitona obično naraste od 3 do 6 metara, no ova sa svojih 7 metara premašila je i najduže. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte nam jedan like i ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.